Seng Kynthei Katholik Umsning Parish Hakajingalam kakong Madalat Karnayor President berkakong Margaret Nongklau Secretary. Kelapan kudno ekajinga kendulang annual meet arhajar arpun riu kabalalong Kynthei bercipau trek jemang arhajar arpun riu habalang shnong Umsning kebahab hapo ke Umsning sub-district. Kynthei trek jemang kabadai ru kesngi sedang yakate kajinga kendulang kilong kumi ke Umsning Parish lawan ban kentiu yakalamakum kadak kajing pli perda yakani kesngi da uba Parish nong stand MDC ke Umsning constituency. Hakasngi utrai shipau tarik jemang kabadai ru kesngi kerpang jong kilong kumi hasatalak keperthai balatip kum ke Mother's Day la sedang da kemas bekhud bala penmenta da upadar Edward Sten assistant parish priest Umsning Parish baru balong ru spiritual director Seng Kynthei Umsning Parish hakajing senran lang ki sistar na ki seng reunion beper jong kanika parish ba Clement maulong rang ba balang jong kanika balang shnong Umsning ki katekis ki rang ba balang ki noyalam ke seng samla bat seng rang ba Umsning Parish ki dekhot ka Parish Pastoral Council Umsning Parish MDC Mauhati bat Umsning constituency lambat ki pai ringit na baro santli ki sub district. Haswa kamas bekhut layo ekajingkran pediang sengo bahaya baro ki bala poisha kanika lumpung jingya kendulang jaga Seng Kynthei Katholik Umsning Parish na ka president kong Madalat Karnayor. Hagani kesngi upadar Edward Sten ulapan scam bat Pynkut yakumba Kynthei pusangut kilong kemi ki bala penyeso yalade haka Seng Kynthei Katholik Umsning Parish. Lapan mensim susu hagani kesngi de ki surjing ruai bami na ki rendang basiang na kasen Dominic Kwaya Umsning sub district.